Prema Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije, rekonstrukcija znači izvođenje radova na postojećem objektu koji utiču na njegovu stabilnost, sigurnost ili čak na spoljašnji izgled. U prevodu svaki rad koji menja osnovnu strukturu ili spoljašnju estetiku objekta spada u ovu kategoriju. Da li je bilo radova na nadstrešnici koji menjaju osnovnu strukturu ili spoljašnji izgled? Kada je železnička stanica prvi put otvorena u martu 2022. godine, napravio sam video o celom iskustvu putovanja vozom. U njemu se jasno vidi da su postavljene nove mermerne ploče na nadstrešnicu, a plafon je sređen i okrečen. Ubrzo nakon toga stanica je ponovo zatvorena radi daljih radova, tokom kojih su dodati osvetljenje na plafonu nadstrešnice i neka vrsta mozaik obloge. Također dodati su metalni ramovi sa staklom. Nisam ekspert, ali smatram da kada se dodaju novi elementi poput stakla i metalnih ramova, trebalo bi da se testira da li konstrukcija može to da podnese, ukoliko ne može, trebalo bi da se ojača, sve manje od toga je kockanje sa životima građana. Na slikama vidimo nadstrešnicu pre i posle radova. I jasno se vidi ne samo da su dodati metalni ramovi i stakla, već je promenjen i čitav njen estetski izgled. A to je upravo ono što zakon naziva rekonstrukcijom. Međutim, prema zvaničnim informacijama, nadstrešnica nije bila predmet rekonstrukcije. I to je moment kada su svima nama skupi bes i pitamo se pa da li oni stvarno misle da smo mi toliko slepi, da poverujemo u priče koje vređaju inteligenciju. Gde je kraj laži onih ljudi koji bi trebali da brinu o nama, koji su plaćeni da brinu o nama? Ne mogu ni da zamislim kroz šta prolaze porodice tih divnih ljudi koji su stradali 1. novembra. I ovakve tragedije ne bi smele da se dešavaju i svi mi tražimo pravdu i odgovornost. Zbog svih laži koje sistem plasira, građani su besni i zakazani su protesti u utorak u 18 časova. Ali moramo biti realni, određeni zahtevi protesta nisu ostvarivi. Plašim se da će vlast prosto ponovo da optuži opoziciju da su iskoristili tragediju radi političke svrhe. Naprimjer, traži se da Aleksandar Vučić podnese ostavku. Da li će se to dogoditi? Naravno da neće, ali čak i da neko iz vlasti podnese ostavku, opet bi ga zamenio neki Vulin ili neki Dačić koji menjaju funkcije kao čarape. Naš problem nije pojedinac, naš problem je sistem. Naša odgovornost kao građani jeste da širimo istinu i da podignemo svest, da cela Srbija i ceo svet vidi da ovde svakog dana dolazi do obmanjivanja. Imamo dokaze koji su jasne kao dan da je bilo radova koji spadaju u kategoriju rekonstrukcije, dok vlast to negira i peru svoje, nažalost, krvave ruke. Plašim se od toga da će rezultat istrage biti da je kriv neko ko je mrtav već 20 godina ili neka firma koja ne postoji već 15 godina i ne smemo to dozvoliti. Treba da se traži odgovornost od onih koji su odgovorni za sigurnost, za nadzor i za održavanje, a koji su dali zbog neozbiljnog pristupa ili želje za profitom izložili građane opasnosti i izlažu građane opasnosti svakoga dana. Ovo nije samo priča o tragediji, ovo je priča o zemlji u kojoj se svakoga dana postavlja pitanje ko danas laže građane Srbije. I u ime svih nastradalih mi moramo da se okupimo i da tražimo pravdu, odgovornost, transparentnost, iskrenost. Ako se Novi Sad udruži, ovo može biti moment koji će biti zapisan u istoriji Republike Srbije. I još jedna stvar za kraj, obavezno ponesite jakne, po mogućnosti svetlije boje kako bi predsjedniku olakšali brojenje. Vidimo se utorak 18 časova.